네, 우리 다 함께 신앙 고백하심으로 시작하도록 하겠습니다. бүгдээрээ итгэлийн тунхагаа хэлцгээе. 하나님께서 세상을 이처럼 Бурхан 사랑하사 ертөнцийг үнэхээр хайрласан 독생자를 тул 주셨으니 царийн ганц үгээ 이는 өгсөн. 그를 믿는 Ингэснээр 자마다 бүгд итгэгч хэн ч 멸망하지 хөхгүй 않고 харин мөн хамтай болох юм аа. 아멘. 아멘. 오늘 우리 새로 오신 성도님도 있는데 지난주에 했던 인사를 다시 한번 복습을 좀 해볼까 합니다. За өнөөдөр шинээр бас хүмүүс ирсэн учраас өнгөрсөн 7 хоногт бид нэр мэдчилсэн үгээ дахин хэлье. 다 같이 몽골어로 인사하는 겁니다. За монголоор хэлье. 우리 옆 사람과 함께 인사하겠습니다. За хажууд хүмүүстэйгээ мэдчлээ. 비탄드 하이르 때 Би танд хайртай. 비탄드 하이르 때 뜻을 기억하시죠? 당신을 사랑합니다라는 당신을 뜻입니다. 사랑합니다. 우리는 사랑하면서요. 자, 인사를 그만 마칠까요, 우리? 인사하러 온 건 아니니까 말씀을 듣겠습니다. 우리는 살아가면서 많은 걱정과 근심을 합니다. За бид одоо амьдрж байх хугацаанд одоо олон санаа зовлт шаналлд одоо автдаг аа. 요즘 세상을 보면 더 근심할 거리와 걱정할 거리가 넘쳐나죠. За ялангуяа одоо сүүлийн үед одоо энэ дэлхийн байдлаас харахад санаа зовох зүйл олон байгаа үстэй. 최근 전쟁으로 인해 나라와 나라 사이의 갈등이 계속 일어나고 있어요. За сүүлийн үед бол одоо улс үндэстний хооронд одоо дайн байлдаан бас болж байгаа. 그러다 보니 현재 저희 대한민국에도 경제도 어렵고 물가가 계속 오르는 문제가 발생하고 тэгснээс 있습니다. болж одоо манай Солонгосын эдийн засаг бас уналтанд орж байна. 또 가정 안에도 이런 근심거리나 걱정거리가 일어날 수 있죠, 충분히. За тэгвэл бас гэр бүлийн дунд ч гэсэн бас энэ шанал санаа зовлт бас байдаг үстэй. 생활비 때문에 걱정하는 사람도 있고 건강 때문에 걱정하는 사람도 있을 겁니다. За амжиргааныхаа зардалд санаа зовох мөн одоо эрүүл мэндэд санаа зовох хүмүүс байдаг. 직장과 사업 때문에 고민하는 사람도 굉장히 많죠. Бас одоо ажил хэрэглэлд одоо бизнес арилжаа энэ төртэй одоо санаа зовдог хүмүүс байгаа. 특히나 우리 스리랑카 성도님들이나 아니면 우리 몽골 성도님들 같은 경우는 비자나 한국에서 살아가는데 많은 문제들을 충분히 만날 수 있습니다. За тэгвэл одоо энэ Солонгост амьдарч байгаа олон гадаад хүмүүс, монголчууд одоо Шри-Ланка хүмүүс визний асуудалтай бас санаа 뭐 зовдог. 한국 사역자라고 없겠습니까? 다 있죠. За тэгвэл одоо бас Солонгос хүмүүстэй ч гэсэн бас мэдээж санаа зовлттой байгаа. 신앙 생활을 하면서도 충분히 우리는 날마다 걱정거리나 염려거리, 근심할 만한 거리들을 많이 만날 수 있어요. За бид нар хичнээн одоо итгэлийн амьдралаар амьдрч гэсэн бидэнд бас санаа зовлт, шаналл, төгшүүр, айдас бас байдаг аа. 그럼에도 이렇게 예배에 나올 수 있다라는 게 얼마나 감사한지 모르겠습니다. Гэсэн ч одоо бид нэр энэ сайн нямгаргийн одоо чуулгандаа ирж байна гэдэг бол үнэхээр одоо баяршлалтай талархууштай зүйл юм. 어제 우리 에란드가 교회가 너무 재밌다 하고 저한테 얘기를 해주더라고요. За өчигдөр Иранд хэлсэн гинэ сүмд явах үнэхээр сонирхолтой, хөгжилтэй байдгаа гэж хэлсэн. 말씀을 듣는 게 좋대요. За тэгээд үгийг сонсох их дуртай байна гэсэн. 뭐 지금 그 깊이를 어느 정도 아는지는 아직 잘 모르겠지만 그 말을 듣는데 제가 어찌나 힘이 나든지요. За тэгээд одоо яг хэр хэмжээнд одоо сайн ойлгож байгаагаа сайн мэдгүй байгаа ч гэсэн тэгж хэлэхэд үнэхээр надад бас хүч өгсөө. 우리 스리랑카 현장을 두고 기도하지 않을 수가 없더라고요. Тэгээд одоо Шри-Ланкийн төлөө залбирал хийхээс өөр аргагүй байсан. 오늘 말씀해 보니까 제자들에게도 그러한 환경이 있었습니다. За өнөөдрийн ишлэлээс харах юм бол одоо Есүсийн шавнарт бас одоо тэр байдалд яг 큰 байсан. 걱정과 근심거리를 만나게 되죠. За тэдэнд одоо үнэхээр санаа зовох асуудал ирсэн. 예수님께서 십자가를 지시기 전날 밤에 제자들에게 곧 떠나실 거라고 밝히셨어요. Тэгээ энэ Есүс одоо загалбай цавдлахын урд өдрөө шавнартаа одоо би явах болсон гэдэг одоо 제자들이 이 хэлсэн 말에 байгаа. 큰 충격을 받은 겁니다. Тэгтэл одоо түүний сонсон шавнар нь одоо маш чочирдсон. 예수님이 떠나시면 우리 어떻게 살아야 되지? За Есүсийг явуучих юм бол одоо бид нар одоо цаашид яаж 뭐 амьдрах 지금 вэ? 어른의 삶을 살고 계신 분들이라면 모르겠지만 만약에 지밀이와 앙카가 살아가는데 앙카가 혼자 몽골로 가버린대요. 그럼 지밀이 어떻게 살아야겠어요? За тэгээд энийг одоо өнөөдрийн байдлаар зөвлөх юм бол жишээлбэл Жимири аав нь одоо Монгол одоо удаан хугацаагаар явлаа гэх юм бол одоо Жимири үнэхээр санаа зовж шанална үстэй.
마치 그런 것처럼 예수님만 따랐던 제자들이 예수님이 떠난다니까 완전히 멘붕이 온 거예요. За түүнтэй адил одоо Есүсийг дагаж байсан шавнар нь Есүсийг явах болсонд үнэхээр чочирдсан байгаа. 그때 제자들의 마음에 두려움과 근심이 가득했습니다. Тэгэхэд одоо шавнарын зүрх сэтгэлд одоо шаналл санаа зовнилт байсан. 그때 예수님께서 주신 말씀입니다. За тэгэхэд одоо Есүсийн хэлсэн үг байгаа. 오늘 제목이죠. 근심하지 말고 믿으라. Өнөөдрийн номлын сэдв байгаа. Бүү шанал харин итгээрэй. 너희는 마음에 근심하지 말라 그러셨어요. Та нар зүрхээ бүү шаналга тэг одоо бурханд итэг мөн надад итэг гэж хэлсэн байна. 그리고 이어서 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라 그랬습니다. Тэгээд Есүст итгэлээрээ мөн одоо надтай бас 예수님께서는 근심하지 말라고만 막연하게 얘기하신 게 아니라 근심하지 않는 방법에 대해서도 말씀을 하신 겁니다. За Есүс зүгээр одоо тэр шаналлах хэрэггүй гэж одоо хэлээгүй мөн одоо тэр санаа зовнилыг давах арга замын талаар ярьсан байна. 근심과 걱정을 이길 수 있는 방법이 뭐냐? 나를 믿으라예요. За тэгвэл тэр санаа зовнилыг давах арга зам юу вэ гэх юм бол надад итгэе гэсэн. 우리가 살아가면서 환경을 바라보면 계속해서 근심과 걱정거리가 생길 수밖에 없습니다. За бид нар амьдарч байхдаа одоо нөхцөл байдлаа харах юм бол байнга одоо санаа зовж шаналдаг зүйлүүд байдаг. 그럼에도 하나님을 바라보고 그럼에도 그리스도 바라볼 때에 그 부분에 있어서 바로 평안이 찾아오게 됩니다. За тэгэх үед бол одоо бурхан руу Есүс рүү итгэлээрээ харах юм бол тэр асуудлаас давж одоо амар амгалан ирдэг юм аа. 계속 문제만 바라보면요 두려울 수밖에 없어요 인간은. Одоо үргэлж одоо тэр асуудал бэрхшээлийг хараад байх юм бол бидэнд санаа зовхолт одоо байнга байна. 그래서 예수님께서는 근심하지 말라고 말씀하신 겁니다. Тиймээс одоо Есүс бүү шаналаа гэж хэлсэн байгаа. 오늘 말씀을 통해서 우리 모든 두려움과 근심을 하나님께 맡기고 두려움을 이기는 우리 몽골 성도님들 되시기를 바랍니다. За өнөөдрийн захаасаар дамжуулаад манай Монгол цуглааны итгэгч нар одоо зүрх сэтгэлдээ бүх санаа зовнил айдсаа 첫 번째로 믿음을 증명하는 시간표입니다. итгэлээрээ амьдрах болтугай гэж өрөөе. 저처럼 믿음을 증명할 시간표입니다. За нэгдүгээрт одоо итгэлээ батлах цаг. 예수님과 제자들은요 3년 동안 완전히 붙어 지냈어요. За Есүс болон одоо шавнар нь одоо 3 жил одоо хамт байсан. 먹는 것도 함께 먹고 사역도 함께 하고 길도 같이 걸었습니다. За хооллохдоо хамтаа хооллож алхаж явахдаа хамтаа явж хамтаа одоо үйлчлэл хийдэг байсан. 어려움이 올 때면 예수님께서 늘 앞장서서 해결하셨고 현장에서 기적을 계속해서 일으켜 주셨죠. За хэсүү асуудал гарах хүрт одоо Есүс үргэлж тэдний хажууд байж хариултыг өгч олон гайхамшигыг тэр одоо үзүүлдэг байсан. 그랬기 때문에 제자들에게 예수님은 너무나 큰 존재였어요. За тийм учраас шавнарт бол Есүс маш чухал хүн байсан. 우리가 살아가면서 사람과의 만남은 영원한 만남이 사실 없습니다. За бид нэр амьдрч явах хугацаада одоо мөнх байдаг уучрал гэж байхгүй. 예수님이 떠나신 것처럼 사실 너무나도 믿었던 부모님도 우리가 이별하는 시간표가 올 거고요. За Есүсийг одоо Есүс явдаг шиг бидэнд ч гэсэн одоо үнэхээр хайртай байдаг гэр бүлийн одоо эцэг эхүүд ч гэсэн явдаг. 너무나 사랑하는 가족 곁을 떠나는 날도 오게 됩니다. Биднээс одоо мөнх зүйл байхгүй, хамтаа байх мөнх зүйл байхгүй учраас 영원하지 않죠. явах цаг байдаг. 그러나 그 사람을 얼마나 사랑했는가, 얼마나 기대했는가, 믿었는가에 따라 그 충격은 되게 천차만별이죠. Тэгвэл тэр явж байгаа хүмүүсийн хайр нь хичнээн байгаагаас шалтгаалаад явхад нь одоо хичнээн чочирдолд орж шаналх болоо. 그러니까 예수님이 갑자기 떠난다고 하니까 이 제자들에게는 너무 큰 충격이었던 거예요. Гэтэл одоо энэ шавнар одоо Есүсийг одоо явах болно гэж хэлэхэд одоо энэ шавнарт 우리의 모든 것을 책임지셨던 예수님이 떠나신다니까. байсан болоо. 그래서 예수님께서 다시 말씀하신 겁니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라. За тиймээс одоо Есүс одоо дахин хэлсэн байгаа. Та нар зүрхээ бүү шаналгаа бурханд итэг мөн надад итгэе гэсэн. 이 말씀을 잘 생각해 보면요. 근심과 믿음은 함께하기가 어렵다는 걸 알 수 있습니다. За энэ үгийг одоо анхааралтай авч үзэх юм бол одоо түгшүүр шандал болон итгэл хамтдаа өсгөд хэцүү байдгаа гэдгийг харж байна. 믿음이 커질수록 근심은 작아질 수밖에 없어요. За итгэл өсгий хэрээр одоо түгшүүр шанал нь одоо багасдаг.
반대로 근심이 커질수록 믿음은 약해지죠. Харин эсэргээр төгшөр өсгөхөөр одоо итгэл сулардаг байгаа. 그래서 하나님은 우리가 문제를 만날 때에 근심으로 반응하는 게 아니라 하나님을 바라보는 그 믿음을 기대하고 문제를 주십니다. Тиймээс одоо бурхан биднийг асуудалтай тулгарх үед төгшөөрээр биш харин итгэлээрээ хариу үйлдэл үзүүлэхийг одоо хүсэж байгаа. 우리의 삶의 문제를 보면 꼭 반응하기 어려운 일들이 올 때가 있습니다. За бидний амьдралд одоо асуудлаас харахад одоо заримдаа одоо хэцүү асуудлууд тохиолдож 병이라는 байгаа. 거 갑자기 찾아오죠. Гинэт одоо өвдөж магадгүй. 경제적으로 갑자기 어려워질 수도 있어요. Мөн одоо санхүүгийн бэрхшээлтэй гинт тулгарч магадгүй юм. 사람 때문에 갑자기 예상치 못한 상처를 받을 수도 있습니다. Мөн одоо хүмүүсийн харилцаанаас болж одоо тэр хүнээс болж одоо гомдож магадгүй. 무언가 하고 있는 일들이 내 생각처럼 잘 안 풀리는 때도 많죠. Мөн одоо бид хийж байгаа зүйлс одоо тэр хүссэн шиг амархан бүтэхгүй байх үе олон 그런데 байна. 우리는 그때 두 가지 선택을 할 수가 있어요. За тэгвэл одоо ийм үед бид нэр хоёр сонголт байгаа. 계속 걱정하고 낙심하는 것과 하나님 앞에 이 문제를 가지고 나아가고 어떻게 이걸 통해 나를 인도해 나가실까를 기대하는 겁니다. За үргэлж санаа зовж сэтгэлээр унаж чаналах болоод эсвэл одоо бурхан намайг үүгээр хэрхэн хөтлөх вэ гэж одоо асууж залбирах 무슨 энэ хоёр 말이냐? ялгаа байгаа. 오히려 이런 문제라는 것은 하나님 앞에 내 믿음을 증명할 기회기도 하다라는 거예요. За юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг энэ одоо асуудал бэрхшээлээр дамжуулаад одоо миний итгэлийг батлах боломж болж байдаг. 예수님께서는 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐라는 말씀도 하셨습니다. За Есүс бас ингэж хэлсэн байгаа. Та нарын хинчинч шаналснаар өндрөө нэг тохойч одоо нэмж чадах уу гэж одоо 저는 개인적으로 지금도 키가 크고 싶어요. би одоо өөрийн хувьд бол одоо ч гэсэн өндөр болохыг хүсэж байна. 그러나 제가 이 키 문제 때문에 아무리 밤에 막 잠을 못 잘 정도로 걱정한다고 해도 제 키가 자라지 않는다는 거죠. Би хичнээн одоо энэ өндөр болохыг хүсээд одоо хоол ундаа идэж чадахгүй байгаад санаа зовоод байдлаач гэсэн би энэ хэмжээнээс илүү өсөж чадахгүй шүү дээ. 사도 바울 같은 경우도 세상의 근심은 재앙이라 그랬습니다. За Илч Паул одоо дэлхийн шаналл одоо хүмүүсийг уналтанд оруулдаг гэж хэлсэн байгаа. 사람을 무너지게 한다고도 말했죠. хүмүүсийг одоо сэтгэлээр унагдагаа гэж хэлсэн. 근심과 염려는 절대 우리에게 힘이 되지 않습니다. сэтгэл төгшөлт бол бидэнд одоо хүч чадал өгдөг юм аа. 아무리 근심한다 해도 근심으로 해결할 수 있는 일은 별로 없죠. Хичнээн одоо шанал зовлооч гэсэн тэр шаналлаар асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй. 그래서 믿음을 빼앗아 갑니다, 오히려. Тиймээс одоо тэр санаа зовлт бидний итгэлийг хулгайлдаг юм аа. 그래서 우리는 근심할 게 아니라 이 근심거리를 가지고 하나님 앞에 마음을 돌려야만 해요. Тиймээс одоо бид тэр зүрх сэтгэлээ одоо зүрх сэтгэлээ шаналлах хэрэггүй бурхан руу одоо эргүүлэх ёстой юм аа. 아마 지금도 문제 속에 있는 분들 있을 겁니다. За магадгүй одоо ч гэсэн бас асуудал бэрхшээл 대 шанал зовж байгаа хүмүүс байгаа. 삶이 어렵고 경제가 어렵고 늘 가정에서 문제가 터지는 가정도 있을 거예요. Амьдрахад хэцүү асуудал тулгардаг өдөр хоног өнгөрөхөд бас хэцүү 어떻게 해야 되냐? санаа зовдог 진짜 хүмүүс 믿음으로 байгаа. 한번 맡겨보시기 바랍니다. Тэгвэл та энэ шаналлаа 하나님 앞에 итгэлтэй одоо бурхан даатахад үзээрэй. 하나님 앞에 하나님 이 문제보다 하나님 아버지가 더욱 크심을 믿습니다. 한번 고백해 보시기 바랍니다. Одоо бурхан минь миний энэ асуудлаас илүү агуу төгс хүчит бурханд одоо би итгэж байна гэж одоо итгэлтэйгээр залбирал хийгээд одоо итгэлээ хүлээн зөвшөөрч 어떤 분의 үзээрэй. 얘기예요. 믿음은 칫솔과 같다고 합니다. За нэг сонирхолтой үг байдаг. Итгэл бол одоо шүдний сойзтай адилхан юм а гэсэн. 칫솔은 매일 사용해야 되죠. Шүдний сойзыг одоо өдөр бүр одоо хэрэглэдэг үстэй. 그리고 남의 것을 사용하면 안 됩니다. Тэгвэл тэр шүдний сойзыг өөрийн сойзыг л хэрэглэнэ. өөр хүний сойзыг хэрэглэж болохгүй. 믿음도 마찬가지예요. За итгэл бас яг үүнтэй. 우리는 매일 근심하는 우리의 체질을 버리고 그 안에서 날마다 믿음을 고백해야만 해요. За тэгээ өдөр бүр бид нэр өөрийн тэр санаа зовнил зовж байгаа зүйлээ хаяад өдөр бүр одоо итгэлээрээ залбирах хэрэгтэй. 우리 엄마 믿음, 우리 와이프 믿음 이런 걸로 사용할 수 없습니다.
Тэгвэл энэ итгэл одоо өөр хэн нэгний миний одоо эхнэрийн итгэл ээжийн итгэл 나의 믿음을 миний 고백할 итгэл биш юм аа. 때에 근심이 사라지는 것이죠. зөвхөн миний итгэлээр л тэр шанал зовлон арилах болно. 기쁜 날도 힘든 날도 좀 문제가 생긴 날에도 이 믿음을 우린 사용해야만 합니다. За одоо баяр баясгалалтай өдрүүд, хүнд хэцүү өдрүүдэд асуудал үүсэн өдрүүдэд гэсэн та энэ итгэлээ ашиглах 그래서 хэрэгтэй. 문제가 생길 때마다 나 하나님 믿는데 왜 나에게 이런 문제 주십니까라고 원망하기보다 거기서 찾아내는 거예요. За тийм учраас одоо асуудал тохиолдох юм бол бурхан надад яагаад ийм асуудлыг өгөх болоо гэж одоо 하나님께서 гомдлох хэрэггүй харин итгэлд 나를 더 믿음의 사람으로 세우고 계시는구나 확인하고 харин 하나님의 계획을 энэ 찾는 거죠. асуудлаар дамжуулан бурханы одоо итгэлийг надаар одоо сорж байна гэж одоо ойлгоорой. 하나님께서는요 우리의 믿음을 성장시키기 위해서 때로 어려움도 주십니다. За бурхан бидэнд одоо тэр итгэлийг өсгөхөхийн төлөө биднээс одоо тэр итгэлийг хүсэж байдаг. 우리 지난주 말씀도 드렸지만 하나님은 우리를 끝까지 사랑하시는 분이에요. За өнгөрсөн 7 хоногт би хэлсэн байгаа бурхан бол биднийг эцээ хүртэл одоо 끝까지 хайрлаа. 책임지실 거고 끝까지 인도하실 겁니다. За эцээ хүртэл биднийг өдөрдөж эцээ хүртэл бидэнд одоо хариуцах болно. 그러니까 내가 제발 너를 끝까지 사랑할 테니까 제발 날 좀 바라봐 하시는 걸로 Тиймээс 문제를 одоо 주실 би 때도 чамайг 있어요. эцээ хүртэл хайрладаг учраас чи намайг одоо нэг ихцэлж хараач надад ирээч гэж одоо хүсдэг. 문제를 통해 환경을 통해 우리의 믿음의 문을 계속 두드리고 계신 겁니다. Тиймээс одоо бидэнд одоо тулгарсан тэр асуудал дундаас одоо бурханы итгэл ямар байгааг одоо эзэн одоо биднээс харж байгаа. 그렇기 때문에 언제든 이 믿음의 선택을 하시는 우리 예배국 성도님들 다 되시기를 바랍니다. Тийм учраас бид нэр одоо хизээч одоо тэр асуудал бэрхшээлдээ авталгүйгээр зөвхөн бурханы итгэлээрээ давах 두 болтугай. 번째로 영원한 참 소망의 삶이에요. За хоёр дахь нь болохоор мөнх найдварын амьдрал. 예수님께서는 우리가 이 땅을 살아가면서 근심하지 말아야 할 더 분명한 이유를 말씀해 주셨습니다. За Есүс одоо биднийг энэ дэлхий дээр амьдарч байх одоо шаналх ёсгүй шалтгааны талаар илүү тодорхой ярьсан байгаа. 예수님이 떠나는 이유에 대해서 말씀하셨어요. За Есүс одоо шамдараасаа явах тухай хэлсэн 그 байгаа. 이유가 뭐냐? 우리를 위해 천국 거처를 예비하시기 위함이었다 그랬어요. За яах гэж явах гэж байгаа тэр шалтгаанаа хэлсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр зэрэг биднийг одоо тэнгэрийн оронд амьдрах орон байрыг бэлтгэхээр явж 다시 байгаа. 오셔서 하나님의 나라로 우리를 인도하시기 위함이라고 말씀하셨어요. Тэгэд одоо тэнд бэлтжээ дахин ирж одоо та бүхний тийш нь одоо хөтлөх болно гэж хэлсэн байгаа. 그래서 우리가 근심하지 말아야 할 가장 큰 이유는요. 사실 우리는 천국의 거처가 예비가 된, 즉 영원한 생명을 보장받은 사람들이기 때문입니다. За тиймээс одоо бидний шаналх хэрэггүй хамгийн том шалтгаан бол бид тэнгэрт амьдрах орон байр бэлтгэгдсэн хүмүүс юм аа. Өөрөөр хэлбэл бидэнд мөнх амьдрал баталгаатай болсон гэсэн 우리 үг. 시민권은 이미 하늘에 있습니다. Бидний иргэншил хайл эдийн одоо тэнгэрт байгаа. 우리는 이미 천국행을 보장받은 존재이기 때문에 더 이상 의심하거나 근심하거나 염려할 이유가 없다는 거예요. Бид одоо айл хэдийн тэнгэрт орох баталгаатай болсон тул асуудал үйл явдлын өмнө эргэлзэж айх шалтгаан байхгүй. 모든 사람은 죽음을 다 두려워합니다. Бүх хүмүүс одоо үхлээс одоо айдгаа. 그 이유가 뭐예요? Тэр одоо шалтгаан нь юу вэ? 죽음 이후에 뭔가가 있기 때문이에요. За үхлийн дараа ямар нэг юм байгаа гэдэг учраас. 모르지만 우리의 영혼 깊숙한 곳이 알고 있는 거예요. За бид мэдгүй байгаа ч гэсэн бидний зөөрөх сэтгэлийн гүнд үхлийн дараа ямар нэгэн зүйл байгаа гэдэгт итгэлтэй байдаг. 그러나 천국이 예비되었다. 뭐가 두렵겠습니까? Тэгвэл одоо тэр үхлийн дараа яваажин бэлтгэгдсэн байгаа гэх юм бол бидэнд ямар айдас шаналл байх 이 사실을 믿는 байх вэ? 사람은요, 이 땅에 살아가는 모습이 바뀔 수밖에 없죠. За энэ үнэнд итгэдэг хүмүүс бол энэ дэлхийд амьдарч байхдаа ямар ч одоо шаналл занаа зовнол одоо байхгүй юм аа. 예수님께서 이 거처를 예비하러 가신다는 뜻은요, 천국을 만들러 가신다는 게 아니에요. За Есүс одоо тэнгэрт амьдрах орон байр бэлтгэх гэж байгаа гэдэг нь одоо ерөөсөө тэр байгаагүй шин тэнгэрийг одоо бүтээх гэж байгаа гэсэн үг биш юм аа. 죄인인 인간이 하나님께로 다시 돌아갈 수 있는 그 회복의 길을 여시겠다라는 За 말씀입니다. тэр бол одоо нүгэлт хүмүүст одоо тэнгэрт очих замыг нээж өгч байгаамаа гэж одоо хэлж байгаа. 우리는 원래 천국에 갈 수 없어요.
уг нь бол бид нэр деважинд очиж чадахгүй. 창세기 3장 첫사람 아담의 범죄 이후에 모든 사람은 죄인이 되었습니다. За эхлэл 3 дугаар бүдэгт гардаг анхны хүн Адамын нүглээс хойш бүх хүн төрлөختөн нүгэлтэн болсон юм аа. 죄인은 하나님 나라에 들어갈 자격을 상실했어요. За гэр нүгэлтэй хүмүүс бурханы оронд очих эрх байхгүй. 이 잃어버린 우리의 자격 때문에 예수님께서 하나님이신 예수님께서 굳이 이 땅에 오셔서 십자가 지시고 죽으시고 부활하신 겁니다. За бидний энэ алдагдсан эрхийг сэргээхийн тулд Есүс бидний бүх нүглийг бидний оронд загалмай дээр үүрсэн байдаг. 죄와 사망의 문제가 완전히 해결되었다는 증거로 부활하신 거죠. За тэгээд нүгэл ба өхлийн асуудал бүрэн шийдэгсэний нотлогоо болж дахин амьсан байдаг. 그리고 부활하신 예수님은 하늘 보좌 우편에 앉으시고 우리를 하나님 나라로 인도하는 길을 열어주셨습니다. Тэгээд мөн амьсан Есүс тэнгэрт баруун гарын сэнти заларч биднийг бурханы хаанчлалд хөтлөх замыг нээсэн юм. 누구든지 이 예수 그리스도를 주인으로 영접하는 그 순간에 우리는 하나님의 자녀가 되는 거죠. Хэн бүхэн энэ Есүс Христэд итгэх юм бол бидний мөнх амьдралын баталгаа 이 예수를 그리스도로 믿는다라는 것은 하나님 나라와 천국을 배경으로 살아가는 사람들인 거예요. Есүс Христийг амьдралаа эзэн гэж хүлээн зөвшөөрсөн хэн бүхэн тэр замд орно. Тиймээс бид бурханы хаанчлал болоод тэнгэрийн оронд амьдрах болно. 우리가 지금 걱정하고 근심하고 염려하는 것들 다 대부분 돈 문제, 가정 문제, 직장 문제, 건강 문제잖아요. За бидний одоогоор санаа зовж төгсөж чаналж байгаа зүйлсийн ихэнх нь мөнгөний асуудал, гэр бүлийн асуудал, хүмүүсийн харилцааны асуудлууд байдаг шүү дээ. 영원한 천국을 보장받은 사람은요 여기에 허덕일 필요가 없다는 거예요. Гол нь эдгээр зүйлтэй тэмцэх шаардлагагүй юм аа. Бид бурханы мөнхийн хаанчлал болоод бидний суур үндэс гэдгийг бат баримтлах ёстой. 육신은 잠깐 살아갑니다. За бие махбод бол төр зөөр амьдардаг. 영원히 살아가는 나의 영혼이 거처할 곳이 천국에 있다니까요. За бидний мөнх амьдрах ёстой мөнх амь сүнс бол деважинд байгаа. 오늘 본문 5절에 보니까 도마가 예수님의 말을 잘 이해를 못했어요. За өнөөдрийн ишлэлээс харах юм бол шавнарын нэг болох Томас Есүсийн юу хэлснийг сайн ойлгоогүй байгаа. 그래서 되묻죠. Тийм учраас асуусан байдаг. 그랬더니 예수님께서 6절에 주신 말씀입니다. 구원의 핵심을 선포하셨어요. Тэгтэл Есүс 6 дугаар ишлэлд захаас өгсөн байгаа. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라라고 Би бол 선포하셨어요. зам үнэн ам мөн хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй гэж хэлсэн. 영어로는 I am the way, the truth, the life. За англиар хэлж байна. 내가 곧 길이야. 나 아니면 하나님 만날 수 없어. Би бол зам юм аа. Надгүйгээр наддаар дамжихгүй. 내가 진리야. 나 아니고 다른 이름이 없어. Би бол үнэн юм аа. Надаас өөр нэр 내가 생명이야. 너 나 아니면 죽어. 그 얘기하시는 거예요 지금. Би бол ами юм аа. Надгүйгээр та нарын сүнс өөхөх болно. 예수 그리스도만이 천국으로 가는 유일한 길이며 참된 진리와 영원한 생명입니다. Есүс Христ бол зөвхөн тэнгэрт хүрэх цорын ганц зам бөгөөд тэр бол жинхэнэ үнэн ба мөнх ам юм аа. 이게 예수님의 진짜 정체성이죠. Энэ бол Есүсийн жинхэнэ 그리고 복음의 мөн 핵심입니다. чанар юм аа. Мөн сайн мэдээний гол цөмн юм. 당시 제자들은 이 의미를 온전히 깨닫지 못했지만 예수님이 이미 승천하시고 성령이 임재하신 이후에 베드로는 깨달았어요. За тухайн үед энэ шавнаар нь энэ үгний утгыг сайн бүрэн ойлгоогүй ч ариун сүнс тэдэн дээр буусны дараа 그래서 사도행전 4장 12절에 다른 이름은 없나니 구원을 받을 수 없다라고 얘기하잖아요. Тийм учраас тэр Петрийн илчилсэн үгэнд өөр ямар ч нэр авралт хүрэхгүй гэж No other name. байдаг. 다른 이름이 없대요. За no other name гэдэг англиар хэлж байна. 이거 가지고 많이 기독교를 비난하죠. Дэлхийн хүмүүс 왜 예수만 구원이 있다 그러냐? зөвхөн яагаад Есүс зөвхөн цорын ганц зам юм бэ гэж. 기독교가 그러는 게 아니에요. 교회가 그러는 게 아니에요. энд дэлхийн хүмүүс тэгж хэлж 사람이 말하는 게 아닙니다. асуудаг. 하나님이 말씀하신 거예요. 나의 방법, 나를 만나려거든 예수 그리스도를 통해야만 한다. 라는 겁니다. энд бурхан хэлсэн байгаа. Би бол Есүстэй уулзах цорын ганц зам юм аа. 매번 말씀드렸죠. 인간은 어떻게 창조됐다고요?
За хэд эчнэ би хэлсэн одоо 처음부터 하나님과 함께하도록 창조됐어요. бурхан одоо хүмүүс ямар зорилгоор бүтээгдсэн бэ гэхлээр бурхан одоо өөртөө хамтаан байхаар бүтээсэн байна. 창조 원리라 그랬잖아요. За бурханы бүтээсэн бүтээл 하나님 одоо 떠난 бид юм аа. 인간은 물 떠난 물고기와 같다고요. За бурханаас холдсон хүн бол одоо уснасаа гарсан загастай адилхан юм аа. 이게 선택이 아니라 그렇게 살아가도록 만들어졌어요. Энэ бол бидний одоо сонголт биш юм аа. Биднийг одоо бүтээх одоо бүтээлийн одоо утга нь энэ байсан. 근데 그 하나님을 다시금 만나게 하는 이름이 예수 그리스도밖에 없다고요. Тэгвэл одоо эргэж дахин бурхантай уулзах зам бол Есүс Христ юм аа. 오직 예수 그리스도만이 인간의 영원한 문제를 해결하셨습니다. Зөвхөн одоо Есүс Христэл одоо хүн төрлөختний энэ сүнслэг асуудлыг 이것이 우리가 шийдсэн юм аа. 당당히 이제 붙잡고 증거해야 해야 될 영원한 생명이며 복음이죠. За энэ бол одоо бидний бат баримталж дэлхийд зоригтойгоор гэрчлэх ёстой мөнх амьдралын гэрээ юм аа. 이 일을요 근심하지 말고 분명히 믿고 삶에서 증거하는 증인들 다 되시기를 바랍니다. За тэгээд бүх итгэгчдэд үүнд бат итгэж гэрч болон амьдраасаа гэж их эзний нэрээр залбирч байна. 결론입니다. За дүгнэл 몽골은 사계절이 굉장히 뚜렷한 나라죠. за Монгол улс бол дөрвөн үйлрэл яг одоо ээлжилдэг улс байгаа. 그리고 기온차가 전 세계에서 가장 큰 축에 속하는 나라예요. Тэгээд тэр дөрвөн үйлрэлийн одоо дулааны хэмийн температурны хэлбэлзэл ихтэй улс орны нэг юм. 우리 스리랑카는 건기와 우기밖에 없어서 잘 모를 수 있겠지만 어차피 한국에 살아가면서 이미 사계절을 다 경험해봤잖아요. Тэгвэл Шри-Ланка нь болохоор зөвхөн бороотой болон одоо хуурай үйлрэл гэж хоёр үйлрэл байгаа. Тэгвэл энэ хүмүүс Солонгост амьдарч байгаа учраас дөрвөн үйлрэлийг сайн мэдэх баха. 몽골의 여름은 보통 우리나라의 여름과 비슷합니다. За Монгол дөрвөн үйлрэл биш 100 Солонгостой төстэй юм аа. 평균적으로 한 30도에서 가장 더울 때 한 35도 정도 나오죠. За хамгийн халуундаа 35-аас 40 30-аас 35 гэж хэмтэй халуун байдаг. 엄청 더운 날씨죠. Энэ бол хамгийн халуун үстэй. 스리랑카 이제 건기 때가 보통 그 정도 되지 않나요? тэр Шри-Ланка болохоор тэр хуурай үйлрэлд нь энэ хэмжээнд байдаг болов. 그런데 몽골의 겨울은요, 이 엄청납니다. Гэтэл өвөл нь Монгол өвөл болохоор айгүй хүйтэн байдаг. 가장 추울 때는 영하 40도 가까이까지 내려가죠. За хамгийн хүйтэндээ хасах 40 градус хүртэл буурдаг гэж хэлдэг. 사람이 살 수 있나요? Тэгэх юм бол хүмүүс амьдрч чадах болов? 저희 집 냉동실 얼음 얼리는 그 냉동실이 영하 1도, 2도 막 이렇게 되더라고요. За манай гэрийн хөлдөөгчний градус хасах нэг 2 3 хэмтэй байдаг. 그러니 몽골의 여름과 겨울의 그 연교차를 보면요, 거의 7, 80도가 차이 나는 거예요. Тэгвэл тэр 100 өвлийн тэр зөрүүг харах юм бол температурын зөрүүн 70 80 хэмээр одоо хэлбэлцэлтэй байдаг. 그래서 우리 몽골에 살아가시는 분들은 겨울을 준비하는 게 굉장히 익숙합니다. За тийм учраас одоо Монголд амьдардаг монголчууд болохоор өвлийн бэлтгэлээ зуны үйлрэлд одоо хийдэг байгаа. 여름부터 미리 겨울을 준비하죠. Тэгээ зуны үйлрэлээс эхлээд одоо өвлийнхэн бэлтгэлийг хийдэг байгаа. 잘 모르시는 분들은 막 이제 아직 더운데 왜 석탄을 준비하고 있지? 그럴 수 있어요. За тэгээд сайн мэдхгүй хүмүүс бол одоо юу өвөл болоог байх чи юу 아직 초원에 풀이 너무나 많은데 왜 건초를 저렇게 모으고 있지? 할 수 있습니다. Тэд одоо нөгөө өвс ногоо элбэг дэлбэг ургасан үед одоо өвлийнхэн бэлтгэлийг 이유는 하나예요. 겨울이 반드시 올 거라는 걸 알고 있기 때문입니다. За энэ нь бол одоо тэр шалтгаан байгаа. Учир нь одоо өвөл зайлшгүй ирнэ гэдгийг мэддэг учраас тэд бэлтгэлээ хийж байгаа. 그리고 저번에 한번 말씀드렸지만 주드라는 게 있다 그랬잖아요. За өмнө нь би хэлжсэн зуд гэдэг зүйл болдог гэж хэлжсэн. 정확한 발음이 조트. 예. 조트라는 게 있습니다. зуд гэж одоо болдог. 그냥 추위가 아니에요. 엄청난 혹한이 옵니다. За энэ нь зүгээр нэг хүйтэн биш юм аа. 너무 센 바람과 폭풍과 눈바람이 막 휘몰아치죠.
маш хүйтэн тэгээд одоо цас их ордог, хүйтэн жавар үлдээдэг, салхилдаг. 그래서 수백만 마리의 가축이 죽어나가요. Тийм учраас одоо сая малууд одоо өлсөж, өвсгөдөж одоо 당연히 ухдаг байгаа. 준비가 되지 않은 집에는 이 문제만을 바라보면 다른 거 보이지 않겠죠. Мэдээж эрэг одоо бэлтгэлгүй айлд бол энэ асуудал ирэх юм бол 그러나 одоо 잘 준비된 집은 어떻습니까? 준비한 것을 누리기만 하면 됩니다. одоо санаа зовох зүйл их болно. Гэвч одоо энээсээ одоо бэлтгэлтэй айлд бол одоо 우리의 삶은요. өвсөө ашиглаж тавтахтаа өнгөрөөж болдог. 근심할 일이 끊이지가 않아요. За бидний амьдралд санаа зовох шаналх зүйл одоо хязгааргүй юм аа. 너희는 마음에 근심하지 말라. 이 말씀은요. 문제가 없다는 게 아니에요. За зүрх сэтгэлээ бүс шаналгаа гэсэн үг бол бидэнд зүйл ямар нэгэн зүйлд одоо саналх хэрэггүй юм аа. 문제보다 더 гэсэн үг. 크신 하나님을 바라보라고 말씀을 주신 겁니다. За асуудал гарахгүй байх гэж байхгүй юм аа. Тиймээс одоо аливаа асуудлаас илүү бурханд итгэх 그 итгэлээрээ 문제보다 더 큰 하나님이 나와 아멘. 함께 하시는데 뭐가 문제가 되겠어요. 그렇죠? одоо Есүс бидний төлөө мөнх амьдралыг өгсөн байхад бид одоо юунд санаа зовох вүлээ? 이럴 때 아멘 나와야 되는 거예요. За энэ үед амен гэж чирлэх хэрэгтэй. 아멘을 배우세요. 우리 Амен гэж одоо хэлж сураарай. 그대로 될 줄을 믿습니다라는 고백입니다. За энэ бол одоо хэлсэн үгийн дагуу биелэгт болно гэсний баталгаа хэлж байгаа үг юм. 예수님께서 우리를 위해 영원한 생명을 이미 준비하셨어요. Есүс бидэнд аль хэдийн одоо тэр мөнх амьдралыг өгсөн 영원히 байгаа. 함께할 하나님 나라의 거처를 준비하셨다고요. За мөнхтön хамтд амьдрах тэр бурхны орон байр бэлдсэн. 그러니 байгаа. 성경은 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라고 말씀합니다. Тийм учраас одоо Библиэд бичсэн байгаа. Үргэлж 이게 баяртай 하나님의 бай. 뜻이래요. Тасралтгүй залбир бүх зүйлд талархах гэсэн байдаг. 항상 좋은 일만 있다는 게 아닙니다. 예수님이 함께 하시기 때문에 기뻐하라는 거예요. За энэ бол одоо бурхны хүсэл юм аа. 쉬지 말고 기도하라는 것은 문제든 기쁨이든 무엇이든 하나님과 함께 교제하며 살라는 거예요. За амралтгүйгээр залбирал одоо бүх зүйл талархах гэдэг үг бол одоо бурхны өмнө одоо янаш санаа зовлгүйгээр 범사에 감사하다는 것은 모든 일이 좋은 일이라는 뜻이 아니라 모든 일을 가지고 합력하여 선을 이루신다는 하나님의 계획이 있다라는 겁니다. бүх нөхцөл байдалд одоо талархал илэрхийлэх нь одоо бүх зүйл сайн гэсэн үг биш, харин амьд бурхан бүх нөхцөл байдалд сайн сайхны төлөө ажиллагаа гэдэгт 이번 주는 одоо 딱 гэсэн үг юм. 제목만 기억하시기 바랍니다. За энэ 7 хоногт одоо зөвхөн одоо өнөөдрийн номлын одоо гарчгийг 근심하지 말고 сайн 믿으라. бодоорой. 이특엘. Бүү шаналаарай. надад итгэе. 어떤 상황이 와도 근심하지 말고 살아계신 하나님을 믿는 우리 몽골 예배국 다 되시기를 예수님의 이름으로 За 기도하겠습니다. ямар ч нөхцөл байдлаас үл хамааран шаналж санаа зовхгүйгээр харин амьд бурханд итгэх болтугай. 기도하고 마치겠습니다. Иесусийн нэрээр ерөөё. За залбирцгаая. 사랑의 하나님 아버지, Хайртай эзэн минь ээ. 근심이 가득한 현장 가운데서 이렇게 주의 날 하나님을 예배하게 하심에 감사를 드립니다. Шандал санаа зовнолын дундаас ингэж өнөөдөр бид сугалжж бурханы үгийг сонсох энэ цагийг өгсөн эзэн танд баярлалаа. 육신의 눈으로 바라보면 염려할 것 투성이지만 Би боходын нүдээр харах юм бол шандал зовлон байгаа боловч 그럼에도 나와 함께 하시는 하나님을 바라보는 우리 몽골 예배국 되게 하여 주옵소서. гэвч одоо намайг харж байгаа зөвхөн бурханы ажлыг одоо хардаг итгэж байх болтугай. 이미 나의 모든 문제를 해결하시고 천국의 거처를 준비하신 예수님을 바라보게 하여 주옵소서. Аль хэдийн бидэнд тэнгэрт амьдрах орон байрыг бэлдэж өгсөн эзэн таныг харах болтугай. 여기 계신 모든 성도님들의 믿음이 점점 자라나 몽골까지 스리랑카까지 살리는 우리 예배국이 되게 하여 Энэ 주옵소서. цугулсан хүмүүсийн итгэлийг харж тэд нэр нутагтаа Монголд байгаа Шри-Ланкад байгаа олон одоо хүмүүсийг итгэлээрээ аврах 주 예수 болтугай. 그리스도의 이름으로 기도합니다. Эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен. 아멘.